The Chimpos TV in nan kut kan tle than na nihin he mai ni sha ase atuzan le te khan India le Pakistan kong he petla in thong pang tharomi chu thong pang chu atu tala hin kan vun zo than ta na lai atuzan le sumilam pathum le cheu songa Pakistan le ni India an chon na e remdei nak tu kan du Kahdohnak Ngol kan du anti India an rak chon na chu ti chun nihin mai ni sha zan le sumilam panga khan hi Kahdohnak he chikhat Ngol chung dingin kap ni in hatlak nak an ngai chun kap ni in mai ni hlei nia hin ton nak an ngai than lai chu video te chu atu tana hin kan bun zop tan halai hi ka screen ni kan hu mi hi India Foreign Secretary ase ani bechim mi he kan bun ngai hala e kan bun le piak halai Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours. Pakistan leini atuzan lei pathum minute som thum panga a India lei an rak chan na Earlier this afternoon, it was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on kap ni in hatlak nak ngai military chol chang nak velte raka chol chang nak velte ngol ding in hatlak nak ngai land and in the air and sea. Rakap chol chang nak kan tia khan volei le si se van le si se tipi le si se kha velte kha ngol chung ding in hatlak nak an ngai ve Effect from 1700 hours Indian Standard Time. Kap ni in instruction kalpi chola se The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Pakistan. Kap ni in ton nak kan ngai than lai tia abun chim atu tani achim tu pa he Indian Foreign Secretary Vikram Misri se ani hi pahalkam e khortlong mi kularuk anrak thi ka te zonga thong that nak arak tua atu tan zonga hin ama them them ni thong that nak avun tua than okay kha thong pang te kha toy te asikona in abe pituk mi thong pang asi cha chikate kavun kir than hi thong pang nan hua hin mi cheu khat ni chun India ni te nak an mu zong nan rakti kho je cha kan tia chun Pakistan le ni an bun pet le nam hasa Kahdohnak Ngol kan du mi pi har an ton lo hi kan du big mi si an bun ti India le zong ni ral rang athli thup chol chang nak hi kan du lo big mi si mi pi har nak pek kan du mi selo an bun ti ve ti hin ro lo pi in kap ni in an bun I chon khawe India le Pakistan kar laka rem dei nak lam an bun zot khloma Kavial kha atutana chun sri ko selo akazau tunan dilak chunga kalom video danga kani tong than ten halai